Nijang Karbi Baptist Association ningkan phokep ke chok sertalin katalon pon. Jensing terang aphan MAC Richard tok bi kerap kapajirdam. Dehori arat pen phirang ke mai ke phapon. Karbi Longri Abirta ke lang rapera do anaphan kardom bajiriglo kardom. Non Karbi Longri Abirta ke than ponjia bang Nilisami Josephine Tisopi. Non angton pen birta arjuponik sinen. Nijang Karbi Baptist Association ke damtang jangmi po pharukre sir kebra troksi kebra hinian ningkan amahang petek ponsi. Pining jangmi po suri hini rengkoi ra hinian ningkan phokep ke chok pini Nijang Karbi ang long bothat langso eden baria longsi katalon pon. Labang somaya long alo hiaman penaga chetong dun Reverend Dr. Solomon Rongpi, Senior Pastor DBC, labang so ningkan phokep ke pleng alang litum chipaduk pen pining an ke penang anakithir chithek pon long lopusi labang somaya long ningkan phokep ke chogalong e monduli tin pen amen tok ponsi sompon lo lapen lama setami ingthur pon lo labang somaya rong ajelong ke mesian pen kapachun ponji phan kadu kawe monduli hingkoi ra hinian chetong dun lapen akhai kapre ka tum stami chetong dun si arnama phan kero anong pathe dun lo dongka mukam pen darlinson rong phar Karbi Longri Abirta. Itum Nijang Karbi Baptist Association asong amahanga pathek lake ningkan pharokri sirker of soksike prahini pini arnilo jangmi po tarek hini lapen pini suri hini ra inkora hini jangmi po tarek hini pini arni ange ningkan phokep pleng pamekalo lasila bangso ningkan phokep nitum ha ningkan ke chengpen e pono sompondo langchor ponlo lapen or ponlo lapen angkur aphang che sangsi pini ningkan phokep an ke sakithir mate thengpi thengphang ason thak thak maturity mate kupulo pupo kechok pami lasonsi nangman lo lasini tum cenang pet pendak ningkan phokep anong e mate arlong tame sompon lo lapen adak ni tum monduli amen an tame tokpon phir lo lapen monduli inko rahini an bagdo ni tum lasipini la ana bangke kedam tang tarik sipen pini tarik hini an ke kapang bongar ni lo lasikado kowe ning thelo la bangso jubli penapot la kadok we Karbi anglong angkang amane Nijang Karbi anglong angkang la puson si ningkang samamon samban po la pen kaching thurwang po la pen isi berta kami tame chani po pusi ning the parpig lo la pen pini a program tame la puson si nitum adap bai troksi pen ke la puson si lama ing thurpon lo tuma kaching hon a president Mr. James Derap pen joksi lama ing thurpon lo lapen labang so lama kang thoro hut kado kobe cerap citu sa RDP dun lo lapen ajok aku lapuson si lunkan mate traditional dress mane ake kan tamen ni tum pipon lo la sa prangsi ke Karbi ritnong chengdi pen ajok lapuson si kaching hon itu mangjir beauty BP pen japon si penangan labang so traditional tamen itu peklang pon lo lapen adun thu lapuson si aku thek thulong lo heri Jubli stun tamen itum ing pupon lo lapelan chata kali labang solong boro pen da pipon lo lapen garo pen da pipon lo sasedak asamis tapi lo lasini tum labang so asong association mate asong bangke mix up sido karbidet kali karbida do di boro kosari do garo do asamis do muslim da do jisuamen pen ili hemisi pajoine pense letum la so pado pondo lapen pini buthung kelo laken nilimetang manlo nilimen ronjit be lapen former president lo nilipen si buthung lo pono lapen general pen lapen nimali tumpen ke kaching hon tumangjir lo winis tisopi pen si buthung bangjar ponlo lapen risonim so tumpen ke lapson akthar risonim so tumpen tambe bangjar ponlo lapen kijut si
la Jubilee ka pa thang apong ud lake itu makorte dongka Baptist Church amonduli pen bihek usu artaning kan kep baksi dolang la pena jokse Jubilee apong ud butsi la pir thia long pa je thang lo nasi kado ko be netum program do ulang nasi la kado ko be penaban tadu jilang nasi kado ko nang netum media tum pen netum long ke wang pen la bang so a program na deng nu pot nang netum fan churo par pixi ne suri suri akadom pise ni lam theta ington kok lo kadom Duarbaguri MEC constituency angkang sarthe terang amikar jensing terang hem michodet por julongsi tongsekot pen local MEC forest development board chairman Richard Tokbia mithang jungjung a khiadat pen tin ban thom phole phukok la pen tangka suri pho jensing rong pia tumaphan pipa jirdam lebangso pipa jirdam hut sarthe teron polling station mai phu abedera Dator ward commissioner Stonson rongpi Duarbaguri head branch KSU BD sir amoron terang atum chetongdun Han boka pen Robinson Kiling Karbi Longri Abirta. Churui tigla kai recharge to bi phansa athe ni chichini ne tong se kot pen alang di betar dilong lo pen masi logi lo ka ting ta nang le lo pen kasu phule ta nang le lo la si ansa sai here jumi tigla alang phan ting bandir an lo ting bang bandir thom nang le lo ke kerahi do phule do gasu do rosali doตั้งแต่นังลิพันตองสกอตเป็นMECสระทางยองยุ่งเป็นผู้สนเกราดุนเทกปดนางลิสิตาเมลาลังลิพันกุปิเนสอนผู้สนเกราบยินหางดูมาตั้งแต่นี่ke kerabi bang ke la pulo kerap bang kerap thek thilo sita me alang li long si nilita ansa se here to me pidun penako alang li long non jung alang li MEC kilik long tami kerap dun po Serap situ dun po. kerap to dun po Nali nuwen ma tangte. Nali tum hem tun isige la lang lipan. hem tun isi lo Iligi hu cerap dun po ya. kerap dun po Hem la hem tun isi tum la बहुत के दो आन बang ke kalang. Tangte nali non ting long lok la pen. Phule long lok tangka long lok sila pusong kaninge thama mandate nali ninga klong ban si kaninge la cerap dun vek po bang. kali lo hok lo ninga klong si ninje lo rang ben ta dulu alang di dong si Kerap dun tadi. kita tangkata Ansusi ansu se dodun po atau pidun po la phangsa ko pahai thu vek po pahai dun po di. tangkata nang lu pusipu long alo Lok alup tangka pakla ingi mat. tangkata pakla upi pelang ini Na no la lahan lo jo kalang di. tangka ke jo Nah, nirimen jan sing terang jauh langsung te kong terang Duarbaguri constituency ka parlu Dehori mon rong pia rong along MSc Richard Tokbia phansi rong thogarar tumching waipon Dehori singnara rong Songron Thewang Rongbonghat Langkhang lapen men hansiara ratum chelangsi phirangkia mai phapon non ki bang jike AAC MEC killi ka hud Duarbaguri MEC constituency pen BJP ticket non ki khibom MEC Richard Tokbia phansi ticket pivek nang jipusi labangso phirangkia mai long rong thogarar ratum ki hangpon Han boka pen Robinson Kiling Karbi Longri Abirta. Pop tak ada. Itu dah hujan public hoy sini je. Athema kedam tang ningkan pho. Jadi tu masa Richard Tokbi alang li arta kom hek MEC arta kom hek ang bang peta ningkan pong bang alang li kam claim lipi. Development kam ni tu manang claim TV lo. Nasi non ke bangji MEC ये घोषित में जे डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा असम चीफ मिनिस्टर डॉक्टर तुलियम रंगहां CM Karbi Longri Dr. Nirmal Mumin 17 Bukajan LA MLA Mate Deputy Speaker Assam alang ni tumha ninga klong penti tingam kang tungal kwelo atema ni tumasa Richard Tokbi ningkan phong bang alang li kamna klem pinebiglo
iklem ta klem piklo lasi non ke bang di ningkan pho si tame alang li pani tum dorkar pikla lasi nili tum lakit he ki ding tum han non ni al kechuni ripen amen kisung tangate non ke bang ji MEC election phan alang li hana ling pes dame ni tum tiket nang pibek nang ate malang li ko an ma kam ki klem tang ang bong pentame non ki klem kita do biglan kam nang klem pibik nang lang posi alang li phan tiket nang pibek ye phane li chuning jam kang tung ka lapuhan gigal I on behalf of Jameson Terang team of Daihuri would like to request Dr. Himanto Biswa Sharma, Chief Minister in Assam, Dr. Tuliram Mahan, CM in Karbi Anglong, Dr. Nilmor Momin, Bokajan constituency, would like to request to give party ticket for Richard Togbu because he is the young dynamic leader in our area. He has done lot of development for our area in 5 years. So for next coming election also, we need for him. Thank you to you also, Kardom. Abang dilitum dehuri agak akinang sot abang kata lo dilitum non kidobom MEC Richard Togbi alang dilitu akan kampanye klem pik henyak lo lapen dung akan kijun si lo apa si alang hin pen kiklem nai du ulang lapen dilitum kan dukawe agak alang ikan akinang sot tu laso posi non kiraki election aku tim Karbi Anglong architect ting tu MP MSA alang johan suni tu non batai sita alang kan hotle tiket na pi non lapen itu demokrasi alang kan bahai pasti itu sini Ni Abirta pon sikang ton podiglo Kardom.